spesial salam jumpa buat mantan majikan sayang. Buat semuanya. Ini juga mantan majikan ini. Hei, Kangge, keluarga besar Ciberem semuanya. Hei, Mama Ezi, bareng Mama Abbas. Li bisa diilangakan, tetap bae demen. Perasaan sun keganggu yang sedina beli. Buat Mama Eja mantan majikan, Teh Eja, Mama Abbas, juga buat keluarga besar hajat semuanya. Kelingan kenang sopane, kebayang ning gantengnya, mengkinin temen rasane temen wong ana sing duwe. Kelingan kenang sopane Mama Abbas, mangga buat Mama Abbas mantan majikan. Terima kasih Mama Abbas, Mama Abbas, Mama Abbas. Mama Abbas mantan majikan, Mama Abbas, Mama Abbas. Teh Eja, mangga Kangge Teh Eja mantan majikan, buat Teh Eja, Teh Eja. Teh Eja, buat Teh Eja mantan majikan, Mama Eja. Yang punya Sultana Mebel lagi dong. Kang kula ngerti sampean wis duwe rapi, tapi kepriben kula ora bisa kalian. Asik, asik Mama Sahaya, Mama Nindi, Kang sing percaya kula ning sampean cinta Papa Abbas. Sewelan ping papat tulung kula tilikan, manajan ora dikawin tapi ikatan batin. Kula rasa prihatin, kelingan janji kang dingin. Papa Abbasnya ada? Mana Papa Abbas? Li bisa diilangakeun, tetep bae demen. Perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu. Kangge Mama Abbas mantan majikan, Mama Abbas. Teh Eja, kangge Mama Eja yang lagi monitor mantan majikan semuanya. Terima kasih. Kelingan kenang sopane, kebayang ning sampean, mungkinin temen rasane temen wong ana sing duwe. Kelingan kenang Bos Sultana Mebel. Lagi dong, tong dibalik, tong dibalik. Oh budak angon iya mah. Ayo, angon pamajikan, ayo. Papa Abbas, mana Papa Abbas? Mama Nindi, mangga. Kangge Mama Nindi, Mama Nindi, Mama Nindi, Mama Nindi. Terima kasih. Ibu Hajat, buat Ibu Hajat, Mama Fatah. Lagi Mama. Kang kula ngerti sampean wis duwe rapi, tapi kepriben kula ora bisa kalian. Mangga Mama sayang, atur nuhun. Bos Kang sing percaya kula ning budak angon cinta. Sebulan tukang kendang ngode, sedina ping papat manajan ora dikawin tapi ikatan batin. Kula rasa prihatin, kelingan janji kang
bae demen perasaan sun keganggu yang segenap ketemu. Ibu Mangga kangge keluarga besar aja buat Bapak Abbas mantan majikan masih ditunggu Teh Eca Mama Abbas. Kelingan kenang Bos Sultan Jaya kebayang Haji Mangga mengkinin demen rasain demen atur nuhun atur nuhun Doi Pak Haji, terima kasih banyak.